On DRC and Rwanda, they signed a peace agreement. Unfortunately, compliance has not been good. We've had to impose a few sanctions. On the Rwandan side, we are starting to see some compliance. It's moving, not moving fast enough, but we're hoping to see compliance at some point in the middle part of next month in withdrawing the Rwandan troops from there. Of course, we still have the M23 problem that has to be addressed. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinye amasezerano y'amahoro. Ikibaje nuko ishyirwa mu bikorwa ryayo ritagenze neza, byabaye ngombwa ko dufatira ibihano bimwe uruhande rw'u Rwanda. Ubu dutangiye kubona ko hari intambwe zimwe ziri guterwa mu kubahiriza ayo masezerano. Biragenda neza buhoro nubwo bitihuta nk'uko byari byitezwe, ariko twizeye ko hagati y'ukwezi gutaha tuzabona kubahirizwa kuzuye kubikubiye muri aya masezerano, harimo no gukura ingabo z'u Rwanda muri ako gace. Birumvikana ko hari ikibazo cya M23 nacyo kigomba gukemurwa. On DRC, Rwanda, I would say, just to elaborate on that a little further, as you know, we had an agreement signed and the compliance was not good. Kugenda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, navuga ko nakomeza gusobanura gato kuri iyi ngingo. Nkuko mubizi, twari dufite amasezerano yasinywe ariko ishyirwa mu bikorwa ryayo ntiryagenze neza. Kuko nzi ko hari abantu bamwe batemeranya n'iyi myanzuro, ariko twizera ko isesengura ryacu ari ryo rikwiye, cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda. Niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo gufatira u Rwanda ibihano byihariye. U Rwanda rwaje mu biganiro kugira ibyo rwiyemeza gukora kandi rikubahiriza ibyo rwiyemeje. Nubwo bitari ku muvuduko twifuzaga, hari intambwe zimwe zagaragaye mu gukura ingabo mu gace zari zirimo. Icyo tuzakomeza gukurikirana hafi cyane nuko tudashaka kubona ingabo z'u Rwanda zihindura imyambaro zikambara ya M23 hanyuma zikavuga ko zavuye muri ako gace. Ibyo tugomba kubigenzura neza cyane. Nanone kandi tugomba gukemura ikibazo cya M23. Ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'icya Sudani ni bimwe mu bibazo dukomeje gukurikirana no gushakamo ibisubizo. Tekereza nawe ukuntu byaba biteye urujijo kubona umukemurampaka mu mukino ari ikarita itukura umukinnyi umwe, ariko akirengagiza nkana amakosa akomeye cyane y'undi mukinnyi barebana. Ibi nibyo byabaye umuco mu makimbirane akomeje kugaragara muri politike y'ibiyaga bigari. Ibihugu bikomeye nka Amerika biravuga cyane ku Rwanda, ariko bigaceceka ku mikoranire ya leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro yiganjemo abakoze jenoside. Kuki ukuri kuvuga igice? Ese inyungu y'amabuye y'agaciro iruta amagara y'abantu? Muri iyi minsi umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Rubio yabwiye inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu ko u Rwanda rwatangiye kubahiriza amasezerano ya Washington ndetse ko rwiteguye gukura ingabo zarwo muri Kongo bitarenze mu kwezi kwa Nyakanga k'uyu mwaka. Aya magambo aje akurikira ibihano bishya Amerika yafatiye bamwe mu basirikare b'u Rwanda, aba M23 hamwe na bamwe bayobozi b'umutwe wa FDLR. Ariko inkuru kwivugwa n'itangazamakuru ryo mu burengerazuba bw'isi ifite urundi ruhare rw'ukuri rwihishe kandi rutavugwa. Kugira ngo twumve neza uyu mukino urebeye kure, tugomba gusubira inyuma tugasuzuma imizi y'ikibazo. Akarere k'ibiyaga bigari kamaze imyaka irenga 30 mu mvururu. Hashyizweho amasezerano menshi y'amahoro uhereye Rwanda, Nairobi, Doha ni Washington. Muri aya masezerano yose ikintu kimwe leta ya Kongo yasabye kenshi no guhagarika gukorana n'imitwe yitwaje intwaro n'abanyamahanga by'umwihariko FDLR, ikizira cya leta y'u Rwanda. Nyamara aho kubahiriza ibi, ingabo za Kongo FARDC zikomeje gukorana bya hafi n'iyi mitwe ndetse n'iyitwa Wazalendo, bayiha intwaro n'imyambaro ya gisirikare ngo babafashe kurwanya M23. Leta ya Kongo yananiwe kubakira abaturage bayo umutekano ndetse no gukemura ikibazo cy'ivangura n'ubwicanyi bukorerwa abavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ariko mu buryo butangaje, ibihugu bikomeye nka Amerika bisa n'ibyibagiwe uru ruhande rw'ikibazo. Ariko hari ikintu gikomeye kitagaragara inyuma y'amagambo meza ya diplomasi. Icyo kintu ni inyungu z'ubukungu ziruta ubuzima bw'abaturage.
kubera ko Amerika yibanda cyane ku Rwanda ikirengagiza amakosa ya leta ya Kongo na FARDC. Igisubizo kiboneka mu butaka bwa Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikigega cy'isi cy'amabuye y'agaciro nka coltan, cobalt na lithium. Aya mabuye niyo akoreshwa mu gukora batiri z'imodoka z'amashanyarazi izo bita EVs, telefone ngendanwa n'ikoranabuhanga rihambaye Amerika ihataniramo n'Ubushinwa. Kugira ngo ibigo by'ubucuruzi by'Amerika bikomeze kubona aya mabuye nta nkomyi turimo kuvuga hano, leta ya Amerika igomba kugirana umubano mwiza kandi wuje gushyigikirana na leta ya Kinshasa yowe na Perezida Felix Tshisekedi. Kwamagana Kinshasa ku mugaragaro kubera gukorana na FDLR cyangwa kubafumbira ibihano bikomeye cyane nk'ibyo bahu Rwanda byashyira mu kaga amasezerano y'ubucuruzi Amerika ifitanye na Kongo ndetse bigaha icyuho Ubushinwa bwo kwigarurira isoko ryose. Mu magambo make, gushyira amakosa yose ku Rwanda n'umutwe wa M23 Amerika ibonamo igisubizo cyoroshye cyane, baha u Rwanda ibihano byo kwijijisha kugira ngo bereke isi ko hari icyo bari gukora ku bibazo bya Kongo, ariko bagakomeza guhumiriza ku miyoborere mibi ya Kinshasa kugira ngo imigenderanire y'ubukungu itangirika. Leta ya Kongo ibonamo inyungu kuko iruhuka igitutu cy'imbere mu gihugu, u Rwanda rugasigara rwikoreye umutwaro w'ibibazo rutarimo. Yihuje ijambo rya Marco Rubio n'ibihano bishya Amerika yashyizeho, ubona ishusho yose ihura neza. Rubio aravuga ngo u Rwanda rwatangiye kubahiriza amasezerano ndetse ngo twizeye ko rwenda gukura ingabo zarwo muri Kongo. Iyi ni imvugo ya politike yateguwe neza kugira ngo Amerika yigaragaze nk'umuntu cyangwa nk'igihugu cyazanye amahoro, yemeza ko igitutu cyayo cyakoze. Nyamara nta na rimwe Rubio yavuze ku magambo abiburwango avugwa n'abayobozi i Kinshasa. Nta na rimwe yavuze ku ntwaro zihabwa inyeshyamba za FDLR n'ingabo za leta ya Kongo zikoreshwa mu mafaranga ava muri aya mabuye y'agaciro yiganjemo abanyamahanga. Ibi berekana ko ibihano ku basirikare b'u Rwanda nta kindi bigamije uretse gukingira ikibaba inyungu za leta zunze ubumwe za Amerika, mu gihe M23 na leta ya Kongo bo bakomeje kurebana y'ingwe ku rugamba nyirizina. Icyakora ikibazo gikomeye n'iki: ese kurengera leta ya Kongo no kuyishimisha hagamijwe inyungu z'ubukungu bizazana amahoro? Hari ibintu bitatu bishobora kuba mu mezi ari imbere. Igishushanyo cya mbere: Amerika izakomeza kurengera amakosa ya Kongo, yibande ku gushyira igitutu ku Rwanda ndetse ivuge ko u Rwanda rwavanye ingabo zarwo muri Kivu, ariko kuko intandaro y'ikibazo ari imiyoborere mibi no gukorana na FDLR bitigeze bikemuka, intambara hagati ya FARDC na M23 izakomeza kubera ko abavuga ikinyarwanda bazakomeza kwibona nk'abugarijwe. Ikindi cya kabiri, u Rwanda rushobora gufata icyemezo cyo gukoresha diplomasi yose rushoboye kugira ngo rwerekane ku mugaragaro imikoranire ya FARDC na FDLR ishyigikiwe n'inyungu za kinyamahanga. Ibi byose igitutu Amerika n'indi miryango mu gukemura ikibazo nta kubera. Ibijyanye noneho n'intambara z'ubukungu, ibiganiro bya politike bishobora gushyirwa ku ruhande, intambara igahinduka y'ubukungu yeruye. Akarere k'ibiyaga bigari kazaba isibaniro ry'ibihugu bikomeye biharanira kugenzura amabuye y'agaciro, aho amahoro y'abaturage ba Kongo ashyirwa ku ruhande ubuziraherezo kugira ngo amasosiyete y'abanyamahanga yikungahaze. Mu gusoza, tubone ko inkuru nyayo atari ukuvuga gusa ko u Rwanda ruvana cyangwa rutavana ingabo muri Kongo nk'uko Amerika ibishaka. Inkuru nyakuri ni ukuntu inyungu z'ubukungu bw'isi, by'umwihariko isoko ry'amabuye y'agaciro asabwa ku isi hose, ziri gutuma ibihugu bikomeye birebera nkana amakosa ndengakamere ya leta ya Kongo na FARDC, bagahitamo kugira u Rwanda igitambo n'urwitwazo mu buryo bworoshye. Ese igihe kizagera ngo ibihugu by'amahanga bireke gushakira ibisubizo by'ibibazo bya Kongo mu bihugu bituranye, ahubwo bibaze leta ya Kinshasa
cyangwa babaze leta ya Kinshasa inshingano zayo yirengagije nkana cyangwa inyungu z'amabuye y'agaciro ya coltan na cobalt zizakomeza kugura ukuri mu burasirazuba bwa Kongo.